uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yatangiye afata ijambo avuga ko igihugu cye gishimira Ubushinwa bwateguye iyi nama yiga ku kurengera abasivile mu ntambara. Yanashimiye abatanze ibiganiro barimo Madame Eden Wasonu na Madame Mirjana Spulari kubera uruhare rw'inzego zabo mu gufasha abaturage bagizweho ingaruka n'intambara. Yavuze ko iyi nama ibaye mu gihe isi iri mu bihe bikomeye by'umutekano kuko intambara zigenda ziyongera kandi zikaba zifitanye isano mu buryo bugoye. Muri izo ntambara abasivile nibo babazwa cyane. Yibukije ko hashize imyaka 80 umuryango w'abibumbye ushinzwe ariko intego zawo zo kubungabunga amahoro, umutekano no kubahiriza uburenganzira bwa muntu zikomeje guhungabana. Yakomeje avuga ko intambara ziyongera ahantu henshi, uburyo bwo kurwana burushaho gukomera kandi nta itandukaniro hagati y'ahari ibikorwa bya gisirikare n'aho abasivile bari rigenda ribura. Yavuze ko ibi byose ari impuruza ku muryango mpuzamahanga kuko abaturage benshi bahatirwa guhunga bagahura n'urugomo rutavangura, ibikorwa remezo bikangirika ndetse n'abakora ibikorwa by'ubutabazi bakabuzwa gukora akazi kabo. Uhagarariye RDC yavuze kandi ko ikibazo gikomeye kiri inyuma y'ibi ari uko diplomasi n'ibiganiro biri gusimbuzwa imbaraga n'amakimbirane. Yagize ati aho ibiganiro bihagarara abaturage nibo bahura n'ingaruka zikomeye kurusha abandi. Buri gihe intambara ikomeje gukaza umurego, amahirwe yo kugera ku mahoro arambye agenda aba make. Yanagaragaje impungenge ko ibitaro, imodoka zitwara abarwayi, abaganga n'abakora ibikorwa by'ubutabazi byakomeje kugabwaho ibitero kandi ibyo binyuranyije n'amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Chaque intensification des hostilités éloigne un peu plus les perspectives d'un règlement pacifique et durable, fragilisant du même coup les fondements sur lesquels repose notre architecture collective de paix et de sécurité. Plus préoccupant encore, dans cette dynamique de conflictualité croissante, les structures médicales, les convois sanitaires ainsi que le personnel humanitaire et médical demeurent de manière particulièrement alarmante, exposés à des attaques récurrentes en violation manifeste du droit international humanitaire. Monsieur le Président, 10 années après l'adoption de la résolution 2286, le rapport annuel du secrétaire général fait état de plus de 37 000 morts civiles documentés à travers 20 conflits armés. Yakomeze yibutsa ko nyuma y'imyaka 10 hashyizweho icyemezo cya ONU nimero 2286. Raporo y'umunyamabanga mukuru wa ONU yagaragaje ko mu mwaka wa 2025 hapfuye abasivile barenga 37,000 mu ntambara 20 zitandukanye. Yavuze ko abo bantu atari imibare gusa ahubwo ari ikimenyetso cy'uko kubahiriza amategeko mpuzamahanga bigenda bisubira inyuma kandi abakora ibyaha bagakomeza kudahanwa. Commises par des groupes armés ainsi que par des éléments soutenus de l'extérieur, notamment des attaques contre les civils. Uhagarariye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko igihugu cye gisanzwe kibamo intambara mu gihe kirekire cyane mu burasirazuba bwacyo, bityo kikaba gisobanukiwe neza ayo makuba. Yavuze ko raporo zitandukanye z'impuguke za Loni zagaragaje ibyaha bikomeye bikorwa n'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'imitwe ifashwa n'ibihugu byo hanze. Yagarutse ku bitero byibasira abasivile inkambi z'impunzi n'ibikorwa remezo by'ingenzi. Yanavuze ko imiryango y'ubutabazi nka Médecins Sans Frontières
yakomeje kuburira amahanga ku mutekano ukomeza kuzamba mu bice byibasiwe que la n'intambara. protection civile ne peut être envisagée uniquement Ku bijyanye na MONUSCO yavuze ko uburambe bw'iyi misiyo ya ONU mu burasirazuba bwa RDC bwerekana akamaro kayo ariko bikanerekana aho ubushobozi bwayo bugarukira. Yavuze ko ibikorwa mpuzamahanga bitatanga umusaruro urambye igihe bidafasha kubaka ubushobozi bw'inzego z'igihugu, gukemura impamvu z'umuzi z'intambara ndetse no gushyigikira amahoro mu buryo bwa politiki. les causes profondes de l'instabilité. Yanavuze kandi ko kurengera abasivile bidakwiye kureberwa gusa mu buryo bwa gisirikare, ahubwo ko bikwiye guhuza umutekano, iterambere, ubutabera, kubaka amahoro n'ibiganiro bya politiki. Avec ses partenaires, des efforts concrets en matière de formation de ces forces Uyu uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashimangiye ko inshingano ya mbere yo kurengera abasivile ari iy'ibihugu ubwabyo. Yavuze ko ubufasha mpuzamahanga bugira akamaro gusa igihe bushyigikira inzego zemewe z'igihugu kandi bugafasha gukemura ibitera umutekano muke. Yanongeyeho ko gukumira intambara no gukemura amakimbirane mu mahoro ari byo shingiro. Yakomeje kandi avuga ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bayo yatangiye gushyira mu bikorwa ingamba zifatika zo kurengera abasivili. Izo ngamba zirimo guhugura ingabo z'inzego z'umutekano ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara, gushyiraho uburyo bwo kumenyesha no gukurikirana ihohoterwa rikorerwa abaturage. Yavuze ko nubwo izi ngamba zitarakomera neza, zigaragaza ubushake bwa leta mu gusohoza inshingano zayo, inshingano nyayo za mbere zo kurinda abaturage, kandi zigomba rero no gushyigikirwa n'umuryango mpuzamahanga kugira ngo zikomere. Uhagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasabye inama y'umutekano ya ONU gukomeza gushyira mu bikorwa imyanzuro yayo, cyane cyane imyanzuro 2086 na 2573 iteganya kurengera ibikorwa by'ubuvuzi n'abaganga mu bihe by'intambara. Yongeyeho no kurwanya kudahana ku byaha bikorerwa abasivili. Yavuze ko kudahana ari imwe mu mpamvu nyamukuru zituma ihohoterwa rikomeza kugaruka, kuko iyo abakora ibyaha badahanwe bakomeza kubikora ari nta nkomyi. Yongeye gushimangira ko hari ibikorwa mpuzamahanga bitanga icyizere, harimo gahunda yiswe gahunda mpuzamahanga igamije kongerera imbaraga ubushake bwa politiki mu kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara. Yavuze ko kurengera abasivile bidashobora gutandukanywa no kubungabunga ubufatanye bw'amahanga, multilateralisme, kubahiriza amategeko mpuzamahanga n'umuco wo kuganira aho kurwana. Mu gusoza, yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwiyemeza kubahiriza amategeko mpuzamahanga agenga intambara n'amahame y'umuryango w'abibumbye. Yasabye impande ziri mu ntambara guhagarika gukomeza intambara, kubahiriza amategeko mpuzamahanga, korohereza abatabazi kugera aho bukenewe, kurinda abasivile, abaganga n'abakora ibikorwa by'ubutabazi. Hanyuma yagaragaje ingingo 3 z'ingenzi arizo ubufatanye n'inzego z'igihugu, iya kabiri ni amahoro arambye, iya gatatu ni ubufatanye bw'inzego zitandukanye. Ingingo ya mbere yavuze ko inama y'umutekano n'abafatanyabikorwa bagomba gushyira imbaraga mu guhuza no kongerera ubushobozi inzego z'igihugu mu by'umutekano, ubutabera no gutahura hakiri kare ibibazo bishobora guteza intambara. Mu ngingo ya kabiri yavuze ko amahoro arambye kuyarengera abasivili no kurengera abasivile amahoro arambye no kurengera abasivile bigomba kujyana n'ishoramari mu mahoro, iterambere no gukemura impamvu z'umuzi z'intambara, kuko
ari byo byatanga ibisubizo birambye. Mu ngingo ya gatatu ariyo yasorejeho, yavuze ko ubufatanye bw'inzego zitandukanye harimo inkunga igomba guhuza urwego rw'akarere, igihugu n'urwego mpuzamahanga kugira ngo habeho amahoro arambye, kurinda ubusugire bw'igihugu no gushyira mu bikorwa iby'ibihugu byiyemeje. Yasoje iri jambo rye ashimira, asaba ko amahoro, ubutabera n'ubufatanye bikomeza kuba ishingiro ry'imiyoborere y'isi, hanyuma ashimira inama y'umutekano ku mwanya yamuhaye. Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, kora like na subscribe dukomeze tubane 5 kuri 5 mu makuru ajyanye n'aya ngaya.